أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. Allah يفتح عليك. Allah يفتح عليك ya Syekh. Sekarang ada sedikit yang saya mau pastikan dan selalu tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Du, jangan do. Du, coba. Alhamdulillah. Du, ujung lidah sama pusing gigi seri atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan na'budu. Salah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa du. Ya. Ujung lidah sama pusing sini atas. Coba. Ya. Dudi. Ya. Dudu. Bukan solo. Dudu. Ya. Jadi coba baca. Na'budu. Kayaknya gini. Masya Allah. Patutlah macam tu. Allah Ta'ala. Mumtaz ya Syekh. Sautuk jamil. Terakhir. Hudhaifi, Masya Allah. Lakin kalah dengan Syekh tadi. Nama apa Syekh? Al-Ayyub. Syekh nama apa? As'ad. Masya Allah. Ini ayub betul lah. Jangan kacau. Kalau nak tengok bacaan beliau nanti masuk Facebook. Saya sudah record online. Beliau Ayyub, saya Ayab.